Matthew 24, I think in 27, verse 27, Matthew 24, I think verse 27, asemhlole lapha. Sitokhona ukuthi bazalwane namhla itaba yizana leli. Wom 37. Hallelujah. Lo safikile akasifunzele Matthew 24:37. Matthew 24:37. Matthew 24 verse 37. Njalo semalangeni kaNoah kuyawuba njalo unefika kwendozana. Hallelujah. Ukukhuluma Jesu la ukukhuluma ngendzaba yokubuya kwakhe. Uthi ke Jesu kubuya kwakhe kuyofanana nasemalangeni aNoah. Hallelujah. Ngikeke ngilanga la 2 months or 3 months ago sasithandaza la kwakuna babelibombo kuna Anti Ivy kuna Musamthetho sithandaza la kumgibelo ntsapha ngathi ngisesela kuthandazwe uNkulunkulu wakhuluma ngendzaba yokuthi wakhuluma ngendzaba yemhla waNoah sasukuma lapha sangathi siyaphikisana sesibuka ukuthi kwakwendekani emhla yaNoah sagcina singakaphumula ekhaya. So ngithi asemsikadisele siprofethi ukuthi sasime kanjani lesemhla waNoah. Bazalwane kufuna understand ukuthi kwakwendekani emhla waNoah. Now ufunza incwadi kuGenesis chapter number 6. LiBhayibheli lisibetela ukuthi ngesikhathi semhla waNoah kwesumati ingilosi talala nemadodzakati ebantu. Kuthiwa ngaleso sikhathi leti ingilosi natilala nemadodzakati ebantu kwase kutalwa luhlobo lwebantu lokuthiwa manefili. La manefili kwakungasibo bantu ngobe ingilosi nemuntu wesifazane angeke ingilozi imoya bese itala umuntu lo ordinary. So kwase kutalwa tipo letingasi ordinary. Kuthiwa ke nase uresearcher ungena deeply uyibuka lendzaba kuthiwa letingilozi letehla tabona lamadodzana emadodzakati ebantu amahle kuthiwa tasethi tawafundzisa timfihlakalo tasezulwini ema-secrets langamele atiwe bantu. Ngiko nje lamhlabeni nakhulunywa ngebuthakathi kuvanywe kukhonjwa letalukati ngobe letingilozi aqalanga kuqonza kulabo babe taqonza kulabesifazane tabafundzisa. Sekuyatheleka ke ngekwanza kwebantu nelabaduna sebagcineke sebayangena lokuthakatha nekufundisana. Hallelujah. So kunetinto labantu labatifundza lebetingamele tatiwe kwakutinto tasezulwini ema-secrets asezulwini ase ayafohla afohlela emhlabeni. Na uqhubeka wena i-research kuthiwa ke uNkulunkulu wase hayi litshole iBhayibheli lithi uNkulunkulu kwamkansula ukuthi inhlitiyo tebantu emhlabeni nemicabango yabo seyicorrupt yonakele kakhulu. Kuthiwa uNkulunkulu wase uthi kuNoah akakhe umkhumbi ngobe sotawubhubhisa yonke inyama. Kuthiwa letinto lesase titelwe letitase tingasalali kuphela nebantu tasetilala netilwane. Nakulala netilwane kuthiwa yi-sexual immorality bese kulala nayo yonke uhlobo lwento luhlangana nayo. Kwaseke kune process yokwenza ema-creatures noma etinto letinengekile nakulokuthiwa nasesikhuluma namhla kuthiwa madimoni. Emadimoni i-generation levela ukuthi kwasuka tingilozi talala nemadodzana ebantu. So uNkulunkulu nase athumela imvula abhubhisa yonke inyama emhlabeni.
kuthiwa Noah wathola umusa uNkulunkulu. So Noah nakathola umusa yabhubhiswa yonke inyama kodwa lo kuthiwa imimoya ledelwe bantu besifazane netingilozi bekungeke kufe kona kwafa lenyama but kwaqhubeka kwasala emhlabeni lemimoya yayo yakwase kuba ngema spirits without bodies kwaba yimimoya lesenganamtimba manje le mimoya lenganamtimba ibese ifuna iexpression noma ifuna indzawo la ingahlala khona kude itivete emhlabeni. So indlela letiveta ngayo isebenzisa imtimba yebantu la emhlabeni kude iti-express la madimoni. I'm giving you a background yekuthi sifika njani ukuthi kube nemadimoni emhlabeni. So ke nase la madimoni akhona la emhlabeni na Jesu wafika wawakhanza aphila emitimbeni yabantu. He casted the devils out of people. Bekakosha emadimoni emitimbeni yabantu. Emadimoni ngelalelani bazalwane. Ahlale emtimbeni wani, ahlale emtimbeni womuntu. Kwesibili ahlala kusole yomuntu la khona kunemicabango nengqondo nenzango yomuntu. Emadimoni ayahlala kusole yomuntu uve ukuthi umuntu so wende into lebonakala ukuthi ayikafanele kuthi ngayentiwa umuntu kuthi kungafika umuntu akhanze bantwana baseklasini athathe sibhama balalise bonke njengoba kwendeka ko-America. Akusiso sento lesinormal leso, ngumsebenzi wemadimoni aphila kumuntu bese ayaki-expressa amentise inzalo yawo emadimoni. Lenzaba ike yamhlupha ngingana understanding ukuthi kodwa nasibona umuntu asamanifesta idimoni kusuke kwendekene. So yamhlupha lenzaba ngase ngiyayithola i-understanding yekuthi na ubona umntwana ekhaya akwata nje endetingo leti extreme akusho ukuthi uyedwa lo mntwana kunedimoni lena ikhathi kuye kungenteka behleli engqondweni yakhe kule soul yakhe licontrola lenzando yakhe bese listimulate lama emotions lemizwa yakhe aze ende ingo lengafanele. So ngikhulumela kangaka ngale tingo ngikhulunyiswa ngokuthi uthi Jesu kuyaba njalo nanemihla yokubuya kwendodana yomuntu kuyafanana nemihla yaNoah. Sesibonile ukuthi ngemihla yaNoah inkinga kwakuyini, kwakunema spirit entities, kwakunetingo letimoya lesetibhitene nebantu. Nakunemihla lesiphila kiyo bazalwane siphila ekhathini lekumadima lapho khona imimoya ibhitene nebantu. Awusati namhlanje nawuhlelekeleni kwemuntu uhlelekeleni kwemuntu sibili noma uhlelekeleni kwenefilimu kwesitukulwane lesingasiso salomhlaba lesingakafanele siphile kulomhlaba ngoba kuthiwa lesitukulwane situkulwane sa-Anaki boGoliath nangesikhathi saDavide kuthiwa bebayingxenye yalesitukulwane semanefilimu. Kuthiwa ngelilanga Davide wambulala Goliath kwaphindze kwavela lomunye lofanana na Goliath. Ngenyilanga Davide ubhizi uyalwa empini kuyakhamuka lolokunye lofanana na Goliath kwafuna kuqedze ngaDavide kodwa munye wemakhawa Davide amvikela akushaya kwehlulekisa lokho kwenefilimu lobekhona ngaleso sikhathi. Nanamuhla bazalwane nakakhuluma ngesiprofeto Jesu athi kuyoba kanjalo nanemihla yokubuya kwendodana yemuntu. Kusho Jesu ukuthi kuyawuba nesitukulwane again
sibona umhlaba vela bo-COVID, kuvela inini, kunesitukulwane lesingasiso naJesu wake wakhuluma wathi ninenzalo yetinyoka, brood of vipers, wathi angeke kunesitukulwane lesingeke sinziswe noma singashumayela kwani. Yindzaba, situkulwane leside indzawo ezulwini, sike nendzawo emhlabeni, simele ilanga lekuthi naboshwa Sathane nabo bonke labangayendi inthando yaNkulunkulu siboshwe naso siyofakwa echibini lemlilo. Ngiko Jesu nakakhipha lamadimoni athi usihluphelani isikhathi sethu singakefiki. Kuyabanjalo nanemhla webuya kwendvodzana yaNkulunkulu. Nawubona kwenteka tinto letingakafanele tenteke emhlabeni, ubowathi ukuthi solo kuyamemetela gwalisa lesiprofeto lesashiwo nguJesu. Wathi Jesu nasendawubuya kuyobanjalo, kuyofuna sonke malanga nasibuka impilo yethu sibuke kuseti point of reference ukuthi ngabe sekuhamba njani umhla yaNoah, kume kanjani kute ilo sikubonako lokutimbawu ukuthi vele umuhla waNoah sowufikile. Ngobe kunetinto letendekako la emhlabeni letidida umqondo wemuntu. Ubathe uya-understanda ukuthi kwente kanjani ukuthi umuntu abe nesibindi sekuthi angathatha sibhamu adubule bantu nje, abadubule ngathi akusinzabatalutho, akusiko ukuthi lo muntu unguye. Kunetingwe ama-entities laphila la kuwo. Nasibona nemuntu la inkonzweniamisbehavior, siyathi ukuthi akusiko ukuthi uyatendela lo muntu. Laphakathi kwakhe kunetimbo letikhona letimentisa lala kwendeka. Kabange ukuthi bangunyalo kwanza bo-fibroids kuthiwe abantu bayagula. Besifazane la ingekhathi kunetigadla, kibuyaphi igadla kulo? Kunetinto letikhona la ingekhathi kwalo muntu. Kunema-entities la angakafanele abe khona kulo mtimba, alala nalo muntu wesifazane nase afake emakanzawo la ingephakathi kwabo. Kubanjalo nangemihla yokubuya kwendvodzana yaNkulunkulu. Letinto atikhazeki, kuyawudida umqondo webantu. Kunema-entities la foreign langamele abe la mtimbeni yethu. Siyamdinga uNkulunkulu. Bengendlula lapho siprofeto sekuqala saJesu uthi Jesu kuyawuba njalo nangesikhathi sekuya kwendvodzana. Sekunetinto letidida tingqondo tebantu. Angeke sikhone ukuchaza nengqondo labodokotela ngiko banganawo emakhambako ngobe kuvela eveni lelingasilo lesilatini. Haleluya. Asifundzeni nayindzaba lenye angathi sinokuqoqa ngivele ngikuhla sikhathi labanye bazalwane. Futhi abantu noma bakhona. Asifundzeni bazalwane. Ngicela sifundzeni ngiyandlule kunayindzaba nayo. Asifundzeni 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 1, 2, 3, 4, 5 na 7. Khumbula nawo emalangeni ekugcina kuyawufika tikhatsi letimatima, bantfu bayawutitsandza batsandze imali, batigcabe, batigabatise, balulate uNkulunkulu ngenhlamba, bayawubanga labangalaleli batali babo, bangabongi
babete bungcwele, babete lutsandvo, bangathethelelani, bayawuba tinyoka, bangadisivi, babe nebulwane batonze lokuhle, batsenise ngalabanye bantfu, babe nemawala, bakhukhumukiswe kutatisa, batsandze kutijabulisa kunekutsi babe ngulabatsandza Nkulunkulu. Bayawuba nesimo sekumesaba Nkulunkulu, kodvwa babe bawaphika emandla abo lapho babe bawaphika emandla abo lapho-ke ubaqhweshele. Hallelujah man. Ngicela ke sihambe verse by verse. Sitovala ukuthi asemchaze kiningi. Lesi siprofesho lesibazalwane. Paula semdzala usejele. So ubhalela Timothy insizwa lesetawuphila emhlabeni. Uyayibhalela ke Paula as an old man njengemlosa mdzala losatawuhamba emhlabeni. Uyasho ukuthi sengilungele mina ukuthi ngithelwe phasi sengilungele kufa. Uthi ke Paula ukhuluma lesiprofeto uNkulunkulu umnika liso lekubona likusasa. Uthi ke Paula kutawuba njalo ngetikhathi tekugcina. Na Jesu ukhuluma ngetikhathi tekugcina. Na Paula ukhuluma ngetikhathi tekugcina. Uthi ke Paula kutaba njani makenzi manzi kwekuqala uthi kutaba njani? Kuyawufika tikhathi letimatima. Kuyawufika tikhathi letimatima. Netikhathi tekugcina kuyawuba netikhathi letimatima. Asikho yini etikhathi letimatima namhlanje. Sisetikhathi letimatima siprofeto lesibazalwane. Kutshelwa umuntu ngelikusasa sitshela kufuneka Jesu kwaprofetwa kwathiwa uyeda kwefika isikhathi sokuthi avele abonakale enyameni. Sonke siprofeto kufika isikhathi sokuthi sigwaliseke. Uthi ke Paula kuyawuba njalo ngesikhathi tekugcina kuyawukuthi isikhathi letimatima. Lokunye kutala kukanjani manje? Bayawutitsanza batsandze imali. Manje ke manje kuthiwa abantu ngesikhathi tekugcina bayawutitsanza bona baphindze batsandze imali. Umbuto wami uthi asiboni yini kulesitukulwane lesiphila naso namhla na. Bantu bayatitsanza kakhulu to such an extent ukuthi ukhanza basike emehlo bende in lokumangalisa kubathe uyabuka lomnye ungasamboni nethi unjani akipende ungasaboni ukuthi umuntu ngakuphi. Ulithi iBhayibheli bayawutitsanza thu bathanze imali. Iyathandwa imali kulamana. Ithandwa ngisho ngilabasemagunyeni labangafanele ukuthi bayithanze. Nyalo bantu bathengisa nangemthetho nakumele wemukeliswe kuqotho bakho bangakwemuka ngisho insimi yakho umfela kathi yini indzaba abantu bathanza imali. Kubeka manje Batigcaba. Bantu bagcaba kule mihla. Bathi gaba abantu buka intombatane iphuma lapha ekhaya noma iphuma kabo utayibona ihamba kancane ithi gaba. Bathi gaba abantu kule mihla le abanenzaba ungeke uhanze umuntu ahamba ngathi une sense of urgency uphilile uyaqaba ukhanza bahamba kancane. Bathi gaba bayatatisa ukuthi babo ba they have become gods unto themselves. Sebabo uNkulunkulu babo bavuka bathi buke bona kuthi maye ngimuhle mina batatise bona bayathi gaba abantu kulesipukulwane lesi. Kubeka manje batigabatise hamba khuluma umuntu ngekuthi nani yena ngekuthi kunjanjanyana nangemfundo yakhe nangancane. Bantu bayatigabatisa kule mihla lesiphila kiyo. Siprofeto lesi i-graphic inamjane siyatshengiswa sithombe lesiphelele kuthi bantu bataba njengoba sikhuluma funa nawe ubuke yakho impilo ukuthi kude inaku lokubalwa abo la kude inaku lokubalwa abo la. Qhubeka manje balulate uNkulunkulu ngehlamba kusho ukuthi bamethuke uNkulunkulu. Awumethuki uNkulunkulu ngekubuka lesibhakabhakeni umemete ubuke lesibhakabhakeni umethuka ngetendo takho uNkulunkulu.
nakathi uNkulunkulu wendiwa lokuphambane nako uyamethuka uNkulunkulu uyamlulata kusho ukuthi awumhloniphi uNkulunkulu bataba abantu labamelulatako uNkulunkulu ngendlela labaphila ngayo kubeke bayawubanga labangalaleli batali babo lalelani basebenzi kunehlobo lwebantu lobula longalaleli batali babo bayobanga labangalaleli batali babo bantwana la ingaphandle ebazalwane yinkinga ngisho bayisa Sunday school abafundi nami ngeke ngathi ngikhuluma nalo mnyele ekhaya wangitshela wathi akafuni yena ukuthi aye esonweni ngathi ngeke kuhlaleke la ekhaya kuhlala nebantu abangayisonweni kuthi ufuna ubuke kusotha uhlalela ngakuphi ngoba la ekhaya kuhlala abantu abayisonweni ngisho ukuthi bantwana mina ngifuni kuyesonweni atshele wena akafuni kuyesonweni bawubanga labangalaleli kubeka bangabonga labantu laba si grateful aba appreciate noma bendela lokuhle kwana banenza bevangathi kufanele ubendele noma uNkulunkulu angabendela lutho ababusise bevangathi kufanele noma babona ngathi dithukuthuku tabo ababonge kubeka babete kungwele babete kungwele kanti iBhayibheli lithi zamelani bungwele nekuthula nabo bonke abantu ngoba ngaphandle kwabo kude lo yabona uNkulunkulu bantu abasingwele kulamalanga babhakela abafundisi bagadza ukuthi kudeni bazalwane labangakhona khona yinzaba bete kungwele bete simo sekwesaba uNkulunkulu bete kubalekela lokubi nakayedwa lo muntu uyamkhanza bhakela mhlamba enda in ngelisongo ukhona enkonzweni noma ngelisongo wenda lokuthide kodwa ekhathini eliviki tinkulumo bekuhletshwa kwende kude kungwele ngemakholwa lakhona kulesitukulwane lesi futhi lemisebenzi leyabonakala ukuthi uhlele nasekhaya ubone ukuthi unemisebenzi ivela yekungabi ingwele emakholweni Tefika la emakhaya ubuya lenkolo uve ukuthi kugwele kungabi ingwele kuloma bayoba abantu labangasingwele uthi Jehova ibangwele njengoba nami ngingwele nangabe nibita ibito la Jehova longwele kunensayeya yokuthi ufuna nibe ngwele njengoba naye ngwele kubeka babete luthando bazalwane angeke ukhone ukuthanza lo lomnye umzalwane wakho ngaphandle kwekuthi uqale uthanze uNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu luthando lutholakala kuNkulunkulu lelikhono lekuthi ukhone ukuthanza umzalwane wakho ngulokuthi uthanze uNkulunkulu kuqala ungeke umane lutimilele luthando lusithelo samoya luvetwa ngumoya ngekuthi uqale wathanza uNkulunkulu bese uyafundzisa ngamoya wakhe ukuthi ubathanza njani labanye bazalwane nangabe uthando utawukanala esontweni nje awanethi ufuna bavuselela abanye bazalwane noma ngafuna kwendiwe tinto telibandla wena uhudulela inyawo emuva onke malanga yindzaba uteluthambo awukabangi lokuthi nangabe sitela inkonzweni sonke sitawukhonda uNkulunkulu sitawuthanza uNkulunkulu ukabanga kuwena ngendlela makapula noma ngendlela babedlamini uteluthambo ngoba na uthanza uNkulunkulu utangithanza mina automatically ngoba sidaba bemndeni munye kubeka mama bangathethelelana abakolelani bazalwana bathethelelana bazalwane kule
mihla lesiphila kiyo bantu babulalana kangaka ngisho emshadweni nokuthi kude element yokuthethelela emshadweni bazalwane kulikhulu angisho ukuthi labangashadi bangaka emshadweni kunema challenges akhona lokwenda umshado uqine ngilokuthethelelana nangakwathi kuthethelelana nithi ubulalana kuthiwa abantu ngale cast egcina bayoba ngilabangathethelelana kugcwele ama divorce kangaka kugcwele ukuthi kubethe moyo ingcwele emabandleni angahambi ngulokuthi la ingekhathi enkonzweni kunebantu labagcwele igadla banemafimbo la ekhathi enhlitweni tawo abayuthethelelana ungasukela uyophumenda uphumenda uyakhanze emabandla kude akahambi moyo ingcwele indzaba akuthethelelwana kwesibili labantu ube bakhuluma ngetilimi ngoba sekwaba i-exercise lokukhuluma ngetilimi but la ingekhathi kugcwele emavuni bayoba abantu abangathethelelana kubeka manje bawubathi nyoka ngiyathatha inyoka kuthini one bakhohlisa inyoka bayoba deceptive bayoba abantu labakhohlisa labanye kusho ukuthi bayoba netilwimi letihlukene kusho ukuthi bakhuluma lokhu labangasho kona la emasondweni sesafa kutshelwa abantu bathi bamthanza Jesu but now ubuka lempilo yabo ayihambelani nalala bakushoko ngemlomo bakhuluma lokhu kodwa baphila lokhu bathi nyoka bathi mphakambili bayawuba abantu labanjalo bawubathi nyoka bangakhulumi lala bakushoko bakhulume lokhu kani bashonana babe bakhohlisi ngobe Sathane wavela ngesimo senyoka engathene ide wakhohlisa Eve nakuye mihla lesiphila kiyo indzaba ekholwa yanakele kangaka ngulokuthi kunebakhohlisi ngisho nala ipulpit kunebantu lababakhohlisi bagcwele the church has been infiltrated kungene abantu labangafanele befike la ipulpit kodwa sebefikile labalandzela indlela yaBhalamu lo wakashelwa kuthi uprofet ngiko namhla bakhiphisa abantu ukuthi inghanyiso ukuthi kubona umfundisi nge200 rand balandzela indlela yaBhalamu Bhalamu wakashwa kuthi akawuqalekisa Israel ngene nyoke emsame pulpit kubeka abatithi self control lapho wathi angikhulume ngisitilele abatithi bantu one bakhuluma sinome kanjani two abakhona emanzima nakhulunywa ngathiba kuthi umuntu ahlale ayekele ukubukela iTV abe nesikhathi sekuthi apithe isikhathi naNkulunkulu lala bakhona abantu they don't have self control bahlala iTV kusukela ekuseni kuyoshona ilanga kude isikhathi saNkulunkulu they don't have self control abatithi bantu hlobo lwalesitukulwane lesiphila kiso leso abanako ukutithiba kuthi bayatikhawula etintweni batilandvule etintweni letsite baye ngalalayo noma ngabafuna kulala nemfana bangalala naye nangabe bafuna kulala newesifazane bangalala naye indzaba abatithibi asiboni lokho bangaki labane bantwana lapha labangashadi ubalo usuke endasi labanye bengibafundisa ku Sunday school indzaba abatithi bakana nje abathi kubeka babe nebulwana kanti umuntu uhlambedlulwa kankomo ziyaduma ubathe lo muntu unalo umuntu ngalo wesiprophet ojansa Jesu sesiyathi ke kuthi lo muntu lonalo bulwane la ikhathi kunala madimoni kunala ma entities lamentisa lo bulwane babetilwane bani hayi kuthi lo mbusilwane
kungenela uhlobo lwelidimoni lolusilwane lesithite la kuye ngoba ngishito ngathi la iConnect yatingo tilala nayo yonke inyama kwavela uhlobo lwetingo ema-entities la ngeke sikhone kwakhaza ngekwenyama inhlanganisela yemimoya kwaqangatanga nasekungenile kuyatibonakalisa la kuwe siwe lo mntwana unebulwane lo unani kunetingo lepla ngekhathi kwakho kubeka manje batonze lokuhle bakwenyanya abantu umbenyanya kwenda lokhu nkanti abantu baloyelanda abanye abantu batonza nje ukuthi wenda lokuhle impilo yakho iyaqhubeka uyakholwa wenda lokuhle ufanane nebantu ababo bomakhelwane bakuzondele lokho batonza lokuhle kubeka bathengise ngalabanye abantu akusiko intimbo lesibonako emhleni lesiphila kiyo bantu bayathengisana kuthengwe abantu no Victor Gamete noma nabebadagela nje sinethe sathi kodwa wathengwa umuntu wasuka eSouth Africa wabhadalwa ukuthatha ubulala lo muntu khuluma ngalo akusiko intimbo lesibonako tendeka le tingo leti real lesibonako iBhayibheli likhuluma ngento lengekho likhuluma ngetimbo letikhona bantu bathengisa labanye kude batawuthola lokuthile kubeka babe nemawana babe bantu laba quick abakabangi ngiyenginake mina kunana i-platform lokuthiwa ngu-Facebook kule platform lokuthiwa ngu-Facebook bantu bakwiki kukhuluma nje bevingo bayakhuluma akakabangi nekukabanga so ubhalile lapha yenduna nkulu nje ukabangile in before ukhuluma banemawana bayatatatela so ukhulumile ukakabanga think before you talk kabanga ungakakhulumi kunekuthi ukhulume bese utisola muva ufise wabisele emvala magama ungesenokhona wabisele banemawana abantu kulesitukulwane lesiphila kiyo futhi sebabade neprivacy kwathi nje ngendiye sebatshengisa lonke live umuntu ufuna afunze kuba neprivacy ngobe lokuba nemawana ukuthi nangabe wena umkhulu Khumalo uthenge imoto say Facebook ngakusasa lo lokusaba unemawala unika titha i-opportunity ukuthi tiku-attack akusiyo ngingo lofuna uyitatathele kabanga banemawala bantu awubantu labasha mkhulu banemawala kuthi kwasha sebapostile kuthi kwa sezisathi to lona sowuganile lona sekunjanjanya abakakabanga khanza sowupostile ku Facebook in relationship asathi thina la enkonzweni ukuthi lo muntu lo relationship kodwa le ku Facebook sowupost banemawala akusitho intimbo lekhona le siwa bayawuba nemawala kubeka manje bakhukhumukiswe kutatisa bakhukhumukiswe kutatisa the pride of life ligabho lekutata ukuthi ungubani asibonini kule mhlalo esiphila kiyo dingo letikhona letendekayo kubeka manje bathandze kutijabulisa kunekuthi babe labatsandza uNkulunkulu bathandze kutijabulisa kunekuthi babe labatsandza uNkulunkulu aseningibuke kahle ngolukhaze amen niyathanda nini ukutijabulisa kunekuthi nithandze kungaleso sizathu nakuthiwa akuyiwe emthandazweni kude abantu abafuna kwemthandazweni bonke utabakhanza babukela ema-soapies abo yinzaba ngulesikhathi sithi labantu labo lesiprofeto sithi sitabati bantu baNkulunkulu nganabo lokutawubonakala ukuthi abakwena kuthiwa labangamthandzi uNkulunkulu bathanda ukutijabulisa kunekuthi bathandze uNkulunkulu
kusho ukuthi wena lokuhamba empilweni yakho i-TV yakho ne-radio yakho ude isikhathi saNkulunkulu phela i-TV bazalwane i-entertainment kuthi ijabulisa nangabe le TV yakho ithatha sonke isikhathi ukhanze abantu abakhona ukutanga lesithathu ukutawuthandazana indzaba batawushiwa i-episode ye-generation batawushiwa i-episode yemvango batawushiwa i-episode yankunzi abakhoni bathanza ini kuthi jabulisa kunekuthanza uNkulunkulu niyabona bazalwana angifuni kunyenga kulombuso kaNkulunkulu kusetshenzwa ngama-sacrifices nama-rewards wena ukabanga ukathethe uNkulunkulu akureward nangabe uthanza i-TV yakho kakhulu kunaNkulunkulu kuthiwa ngekhasi yokugcina labantu laba bayawuthanza i-entertainment kunekuthanza uNkulunkulu abagwali inetitedium nakudlala ibhola kunekugcwala emasonfeni bagwala bathi mfi etitedium ngibona nyalo kuthiwa avulwe konke kuvulwe netshwala kuyekelwe masonto ngilokuthi bantu kuthiwa abathanze ukutijabulisa kuthiwa bathanza ukutijabulisa kunekuthanza uNkulunkulu ayikhulunywa nyalo yemasonto ngisho nalama MPs bekakhuluma athi njotshova akhuluma akakhulumi lutho nyalo ngobe nyalo bajabula ukuthi kuvuliwe tshwala kuvuliwe konke lokunye kodwa emasonto asele bathanza ukutijabulisa kunekuthanza uNkulunkulu nala ikhathi enkonzweni kunebantu labathanza ukutijabulisa kunekuthanza uNkulunkulu kuthiwa kuthiwe emthandazweni kuthiwa kuzilwe abanenzaba nale nto lethu bathanza ukutijabulisa kunekuthanza uNkulunkulu sekuphelile manje bayaba nesimo semesaba uNkulunkulu kodwa babe bafika emandla sengiyapha lapho ke ubakhweshela kuthiwa batawuba nesimo sekumesaba uNkulunkulu in English they will have a form of godliness batawuba ngathi babantu baNkulunkulu babantwana baNkulunkulu kodwa babe bawaphika emandla aNkulunkulu ngumaphi lamandla aNkulunkulu lamandla lavusa Kristu kulabafile kuthiwa uma lamandla lavusa Kristu kulabafile aphila phakathi emitimbeni yenu atawuvusa nemtimba yenu lebhubhako nakhulunywa ngalamandla aNkulunkulu kukhulunywa ngamoya oyingcwele bangakhi lana babe labane experience yamoya oyingcwele la losla bonke losla sinesimo sekumesaba uNkulunkulu but emandla aNkulunkulu siyawaphika emandla awaphiki ngekuthi uthi kuthi emandla aNkulunkulu uwaphika ngale mpilo yakho thina sibuka impilo yakho ukuthi ugcwele yini ngamandla amoya oyingcwele vele uyabonakala yini itithelo tamoya nakuwe asifuni lokutshelwa nguwe sifuna kubona lethelo tamoya nathi ngabonakala lethelo tamoya nakuwe ungilolu hlobo lokuthiwa banesimo sebuNkulunkulu babukeka bamakholwa kodwa lamandla la generator lokholwa namandla la vete lokholwa bayawaphika uthi ke umpostoli Paula labantu labanjalo babalekelene sebaleni lokuthi kusafuna nami ngibaleke la ngobe ngiyanibona lokuthi ninaso lesimo sebuNkulunkulu lesekuthi niyafuna lokuba makholwa kodwa lamandla aNkulunkulu niyawaphika ngoba funa nizenze kude emoyeni niphika ngalo ukuthi animemukeni nimfune ukuthi anigcwalise abonakale esiphileni kwenu ninaso lesimo sebuNkulunkulu kodwa lamandla aNkulunkulu niyawaphika ngoba libandla abazalwane angeke sikhohlisane libandla kude libonakale lisebenza ngamandla luwina abantu abangakholwa bawineleke embusweni libafakazela kufuneka kubele abantu abagcwele ngamandla amoya oyingcwele ngoba bathi abanemandla ekufakazela Jesu kuthiwa ke
task yokugcina bayawuba naso lesimo sebuNkulunkulu kodwa bawaphike amandla kaNkulunkulu asukumele sitawuthandaza.